kat kum ke gospel mentaka singi hadian mau Yesus lami pat na kejingam upau neng kong haka Maria Magdalena ke Maria Magdalena kadai ke kentei ke bau Yesus ula beno nyau teli kiksuit naka kabut kadai kan nong pop ke bakrau tam hak ba nyau ngut kiksuit nyau teli kiksuit mo kila proses ya ka dan kila don haka Yesus ula beno kini nyau teli kiksuit naka Maria Magdalena kerba udang don hang ne hasla pertai te kata kadai ke gospel ke ong mentaka singi te kejing kli ke bang kwa ban kli ke long ba bale Yesus upau ha kene ke kentei ke baula be nyau teli kiksuit la ne haka nong pop ke bakrau haka Maria Magdalena Yesus ujiet ban pau haki nong pop Yesus ujiet ban pau haki batlot kenam ban pau ya ka buram ke chu kenam ban pan pau ya ka bor chu Yesus kan ta ya kinong pop Yesus ino ya kinong pop hari ujiet ban ya kinong pop ke balong ku mangama phi tak rau Yesus ong ngawan nak mentaki ba pop om nak mentaki ba hok nak mentaki tu kibadon kami ke jing is ya ke jimam Yesus wan nak mentaki ta tak mau Yesus ru ujiet ya ngap ya phi kum kinong pop man pen pau ya ka buram chu man pen pau ya ka bor ke chu Tegi de ban pen krai la de nak mentaka jing pau ju Yesus hangiru kuma upau ha ke Maria Magdalena upau ha ki apostol hadian bawa upau ha Maria Magdalena bar kita ki apostol lale keleng ke pertai ban le yalap ya kena ke jimi par jauh turai Yesus Kristus barkan mau uji suru upau hangal hapi mana kasih ka yu Kristus bakut hangi ki nong pom barkan de ka kamram ka jonga ba jopi kum ki apostol ban le yalap ya kena ke jiyo i jungi yo Yesus ya kena ke jiyo ma jungi yo Yesus ha ka yu Kristus bakut syakleng ke pertai ki beri mempertip ya Yesus Telek yalap nama Yesus la pau hangat hapi haka yu Kristus bakut yalap ya ka kerteng jo Yesus syakleng ke pertai ublen kerku yipi